Ia fatalo fatu ne via filsofa manu malo Yesu Kiriso malo le suifu manuia malo fo ilangi malo folau il ne va yaso le vota tu nu mai laso mulmuli ne foi va yaso ile lofa mlanga leo le tua malo le fa malos malo tau malo fo il tau fa sai ili malo te talo mai fo ia bi ia le tua ne fiafi te ina mai lo soifua mlo ne yola tato feilo ai lungol tato Paul Kalame o le mo lio le ava bi ia le tua ia tel tono naua fa peo e silsila mai wa ese to fo ia le no fanga le wa wat tato Paul Kalame ia se fa penao na fa ilo fo ia le vaenga taua ma le foi la sanga taua ua whapenao na ngā lue whatasiel mo lio leava ma le Lata Studio leo whapenao na mawhaio na whataunuina ai le nei fwy whamoemoe ma le Paul Kalame langolango fwy malosi le Lata Studio ia le tato Paul Kalame o le mo lio leava pe ono tato ngā lue fwy whatasi ma le Global Kingdom TV Channel ia toa fwy ma le RCTV ia bi ia le tua il nei fiafi ia mavanoa o fai toa fo ye tapena msau ni le tua ia mo la to uma fo yo lo fa penao na mo mia ona poina o la to wata e fa ngaina mo tus folau ia mo la to fo ye fa penao na mo mia ona fa ya la to recording so maliu o so fa nau fa poiponga ma so se aso fa pitoa family reunions sa fai so se toi ngā mea ua whapenao na ta pena matao so le Lata Studio e whaatinoina le unanga ma avea in whamnia ngai fo i ante oe malo fo i ainga ia ile nei fo i vai tau ia vi ia le tua talo ia whapena fo i nanga leile tua i le Lata Studio e mai se io le ngā lue whatasea i male molio le ava e sunga le lipule ia mai se fo i lanto uma o lo ngā lue i le fo i au unanga bi ia le tua fatalo fatu faptoa le nea fiafi e au auna le tua o lo fapenao na vitai tunga i le upo le tua i tawhai i Samonei ia mai se fo i atunu i fafo atalo fatu i lana au auna ia Pastor Mike ia ma le ulenga malo sel Global Kingdom TV Channel malo le folau i lau auna whamria le tua i le nā fo i tua le unanga mai se o le tato TV ia vi ia le tua vel ne ia vanoe whatalo whatoi fo i wompa anga o tato Paul Kalame lato uma o lo multa ia le tato mo lio le ava yasto nai te tasi vi ia le tua tel tonu lava mal te talo vo i lea o tato Paul Kalame ia avea le upo le tua mwhamnianga i lo soifua o foinatu i le tua whamnuia ai le ungalii whamnuia matua whanau whamnuia tono le kalesia whamnuia i ngā luenga o pisinisi o le alava le whaiva u whapenao na tuatu e le tua i o walofi ao ia whapenao na anga le le atuai le upo le tua ma whamnuia ai le tua i tanto uma ia vi ia le li tel tonu ia o le whapenao no tato whai me whasolo whai estatalo tato anga i foila ia le upo le tua il nea fiafi maua se whiau tom tawina ai le soifua o whainatu i le tua tama whapenao na whafoi le vi inga i la uafio foi il whamanu ia te oe penao na te talo ma whatanga lo nganga pa ia i le nea fiafi a mata o ngā tutonu mawhai mela ua fio whetalai oe o lau upu whawina o le a whapenao na luluina ma whasusuina i le nea fiafi a whamoemoe a te oe ngā ngapaia e te whatupu i loto ma whinangalo o sos tangata o sauni e whalongo i whalongo le poto e whalongo mawhai fo i le viinga i a te oe le tama whamanuia Samoa mai lava i seo pito matua e o lava i seo pito iti ono Yesu. Amen. Amen. Vi ia le tua
ia to e fatalo faltu tato por kalamel ne fiafi mo ilanto uma foto a so tai mai lungo peng tfailangi mala ata ese o lo fa penao na lua to il tato por kalame ia fatalo fal suafa fa pelpele o tanto li o Yesu Keriso au lewo ia il tanto au tu mo le ne fiafi fa ingoina le tanto au tu ile fa saboa e fa pea Filifili over Rafa, mau formai. Filifili over Rafa, e fai mau formai. Choose Jehovah Rapha to be your doctor. Ole tau ole filifilinga, al tau foi ole formai. Peia ona mo mie tangata soifua uma. Ia leo unanga a formai. I le nei o langa o lo tato iai ai teime mo miai o no tato wo siaki ia mwhapena foi o no tato wiloa i le tūlanga o lo iai tato i le soifua malolo ina i le tino nei o le mawhau i le ngai oi foi o le toto ia maona vaenga tau ese te taua o na tofu i tato ma fo mai i le tino ma le o langa le nei le tato te iai o no le tato te le tino aya tatou li liulo i le upo le antua ua whapenao na au mai wha le upo le antua i le antua soifua o Iova o au o ia lea e whai mai e soifua o ia e ola o le ola lava the great I am o ia lea ua whaingoina e le tuspaia o Mose na whaingoina o le atua whamalolo Jehovah Rapha ma fua mai la o i le tusio e soto pe foi lao ina o lo anga ia le tato fe au le nei fia mai le tusio e soto mo le teimi mo mua lo fa penao na fa nga ina ai ia le suafa le o le tua e soto e fulma lima lon foi upo e luas fulma le lua se ia o foi upo e le luas fulma leono fai mai le vionga le tua ona tua le Mose ma Israelu le Samiulaula wala to wo atu i le vao sura ona sotolu la to malanga i le vao ai le i maua se vai wala to wo o fo i mara ai le i mafai ona o la to winu i le vai i mara awa wa o ona o le mele na ingoa ai le mea o mara ona mui ai lea ele nuu ya Mose o lo o fai mai se mea mato winu ai ona ya alanga atu lea i le lii ona faali lea o le lii ya te ia o le la au wana lafoina i le vai ona mangalo ai lea o le vai wa ia tuina atu i le mea o le tula fono ma le whaamasinonga ia te ilantou wa ia tofo foi ia te ilantou i le lava mea fai mai leo lua sifuru ma le ono wa ia feta lai mai foi a fai te matua whalongo i le leo le li ilo uatua ma e fai le ami o tonu i ona luma ma e wai mai o talinga i ana polo inga ma e tausi i ana sauninga umalava o te le tu ina atu ia te oe se tasi o ia mai na o tu ina atu ia ai kupito a wa o le li o le na te whamalolo ina oe le naita ua le tua i le vaenga na muli o le foi upuna e luas fulma le ono o ina le au mai ai le au tu o le tanto fasoa fai mai awa o le li o le na te whamalolo ina oe I that healeth e lai le ngana e Peru na whapenao na tusia il whenga inga tuai e whali liu sao ai le whamalolo ina le naolo ta ua ina po le healeth thee le phrase wha Britannia o lo na winga o lo whapenao na tatia ina o le fomai o au o lo fomai I am your doctor I the Lord is your doctor
Au lele au mai ele tua le tutunga po le au lape I le amatanga o le foi upu e lua suma le ono o lo fa penao na fa nga ina mai ai le upu a fai e te matua fa longo I le leo le li ilo watua mai e fai le amiotonu yo na luma mai e wai mai o talinga ya na polo inga mai e tausi o lo iai le filinga e mana o le antua e fai e o taloto pe ona mua I fa penao na fa tatia e le tua I luma ya Israelu filifili o Israelu filifili ta ua nuese filifili ta ua le kalesia I le taimile nei pe fa penao no ta saunie wa I o taloto mafai le upu le antua ai fa vena o taloa wa I o taloto mo ta fai vina ngalo le tua ina wata tu watu wata talinga e lua ia I le tua awete avel tasi e tu tasi fai mai le tua ave uma lua le ngai lua talinga le ngai to tele tangata avele si tasi le tua avele si tasi il tangata pe avele si tasi il ti apolo ma meo le o langa nei ona le mautonu le o tangata ilana filifilinga e fai le anga ese le meo ai talinga e lua e fai mai le tua wai mai uma lua na ya da ona alea ona o le au mai le ilunga ya te o mai no fa penao na te ai kupito ai se atunu e au pito tele ai ni fa mai mani mai o le nu le nei o ai kupito le moli mau el tuspaia mai o to tele fo ilanto o moli mau e tala anga o le nu ai kupito so lela o le vavtai le tua le anga watu mai le tua le avanoi tangata e fili ai le ola au ta fili le ola longo winga wo ta fili le tua e ana le ola wo ta fili foi o ia e fai mo ta fo mai we fili le manuia haleluia le vavtai e foi ne via fa penaona au mai se vaenga taua e fa penaona au mai e sona awa onga e fa penaona manino ma so sone fa lautele tanto mataupu a fa penaona o tanto tutilo I se fa teiteinga I se mea e fa penaona take place so se mea e fa taunuina mangalueina ina ia fa lia ai le memoni o te mwhai ona au maia se whateiteinga e whasino I le auro au mai se a onga leanga o le taulai I le tā ua o le wheau o le tuse e soto e peo no tātou filfilia e eli mailo le auro e le au mailo ave le maketi e mailo I lantou e eli ina le auro ia I lantou e whapenao na tāpena ina le auro lea e mo mia o na tuuina I lunga le afi ina ia whapenao na sa ili ai po fea le aulo moni ma le mea e le o se auro lo o mai fatasi ma le auro e fai mai la fa liu sua vai le aulo I lunga le afi o le a fa penao na manu I lunga ia vaenga e le moni po impurities I Vapertania e manu e upe opea I lunga e ngofo I lalo e mangoto le aulo moni o nei lola ia le tangata le ta penaina le aulo lea e te tauna ave ese mea ia e le moni e le o le auro moni impurities au mai le aulo le lei e fa penao na ave fa tau e maua lunga lo na value fa pena uma le mele tanto te va ai il tala le ma le mena tupu le asolea au mai voi se si fa te tainga taua e fasino ile ngaduenga fatino fo mai pe a fatino ina le ngaduenga e su e ile tulanga olo ia ile fatu le tangata ile soifua malolo ina malona le lei e faingo ina ole cardiac stress test e saili ma su e ai ia le tulanga olo ia ile fatu I le tangata le anga a malolo tangata ele o ngā ioi tele le fatu pe test pe tofo le fatu po a maila na perform
pe iai ni tu lelei po ni tu o lo whapenao na a fia il fatu. O le mela e whai el fomai e whataunuina le test lea ka ua le cardiac stress test. E whapenao na au mail tangata o na wha savali pe whatamo e ilungo le treadmill. O na sue la ia le masini whapitoa e fomai il teimi lea. Ina ia whapenao na ilo tonu le meo lo whapenao na iai i el fatu maltulanga o le healthy o lo iai ma le wha le tonu o lo iai. Leanga a le whapenao na stress le fatu. Pressure must be applied. Ina ia whapenao na ilo ai le tūlanga tonu po le status o lo iai le fatu o le tangata. Ilo na ngai le lei malona i tū le lei foi. O na iloa le fo mai o le vaenga le mo mia le sosani mo le fatu le tangata lea o le principle po le aonga e tau tele a le tofo ina se mea e le mawhai o na iloa le value o se mea a le tofo ina se mea e le manu fo ilunga se i tū le lei ma se i tū le lei o se mea. E ao na tofo ina mea uma. Ao le teimi la e whapenao na luluti ai tinga. O teimi e tofo ai. O teimi e apply ai le mea tau le pressure. Teimi e entangle ai le tangata i fita ma wawita uli ma tofonga o le olanga ma le savalinga. O ina e manu mai e whafol mea olo na tia e le iloa. Lea la tau tele le savalinga le a Israelu. Fatoa mawai atua le whasaolo toina mai e le atua o Israelu mai a Falao o le ata o Satani mai kupito o le ata o le lalolangi. A o lea uvoi uwhapenao na tanu mia e le atua Farao mana kaliota mana au tau i le sami ula. Ai whapenao na tala noa mai ia le mataupu le 15 i le alanga le otele a Miriama le toa fine o Mose sa taula mua i le viinga sa taula mua i le vātai sa taula mua i taulanga na whapenao na peseina i le atua o le loto fia o le loto ua whamniaina i le atua o le manu malo ma le alanga o le vātai i le atua teimi o le taunga manaia ma le longo le lei o le amatanga o le savalinga. Ato mai le seisi whaupunga ia o onga le whenga inga fau. O le matango fie o le unua i alofa. I lona amatanga o le savalinga. E te whapenao na e fie tau Yesu mai alanga le upo le atua, mai alanga le pese, mai whautai, mai e tau le lei o le atua, le lei le vaenga le na, o le amatanga le na. Ai vai mai, ua tolu aso, ua ngai e se mai ai sa ra. Ai tau nuu mai loa, i le no inu le nu sa ua mai a Mose tau o pito iti sa i le solo tele lea pe a maltolu miliona tangata faisi to tele o le nu i le teimi lea ai fai mai ua whapenao na tolu aso a ua matua fia feinu i la tau wa ngā lala tangata tatou te ilo le leia le langona e o iai pe a e langona le ngā lala e matua e sa ili ase vai sa ili se mea e mapu ai lo ngalala ai maua foi e matua e inu malia lava ina ia whapenao na tali lo manaonga tolu aso e le vaingofie ai mai taua ia le ala na asa mai Israelu o le wala toafa o no foanga e le no foi e tangata o no foanga tufua e le fia umina no foi se tangata e vevela ai wola to langona le ngalala fieinu e fai mai le o le upo le tua ona va aiana ia le potpotonga le pito i luma le vai o mara wola to wilo le vai
I loa le alanga I tangata la. Le vai le ua ilo ato. Ona o lato tau fetuli na ia le iai. Imagine le mea. Ala ngona le vaenga lai pito I tua. E tau fetuli ma tau tu lei po ai e mua umai o I le vai la. Ua matua fia feinu tangata. Imagine. E lo penga soli e lesko inga le vai o lesko inga. Lesi lo matua le vai o lesi lo matua. Ae sa whapena ona pulu nau ia tau nuu I o I le vai o mara. Na ona tau nuu atua, tau fai puno no loa, ma tau fai whapena ona feinu. Ae inu atu, o le o onga e le mawhai ona folo e le tangata, na o la tau luai le vai. Le I fai ngofia na o la tau taliaina, wātili ai, ona o la tau langona, le ngā lala lea, ona o leo fai ua kau aku I le vai. Aua matua le mawhai ona ino mia ina le vai koe onga. Mai leo le upua le antua. I le mea na e ta ua ina na whai ele nu o le atua. Ili fai upua e lua suma le wha. Ona mui ai leo le nu o ia mose. O loo whai mai sea se mea a mato winu ai. Ai eise mea ta ua e mo miono tatou. Maua I le afiafi le nei. Me mua I nei o tatou matei tuina. O le whaoltanga e to mua mai I le tofo ina o le whatotua. O te leo tala noa tui tua to le whaoltanga I le te me te le I maua le whaoltanga le anga sa iai voi tofonga. Ai o tofonga na sa au noa ai oe ma le atua. You are without Christ, without the covenant, without the promises, according to Ephesians chapter 2. Salvation always precedes the bitter waters. Le manai o le amatanga o le savalinga ma le atua. E awane ia no fwa ia ina whapea lava e whapea nai lava le savalinga ma le atua. E le tu maua I pea I lunga o le fualosa. E le tu maua I pea I lunga o le taunga malie ma le malu o le teitai ao le amatanga o le savalinga. Le ai e whaatanga e le atua le amatanga le leile na. A ia taoso ai oe le anga iai le ngalu lai anga I mai. E iai tofonga. E le ngalu fulfo lai fou mai e te lua taiai le ala. O le awhatanga I tatou e le atua no tatou taiai le savalinga. Nei whapea lai le finangalo le atua e whetaiai ma Israelu mara. Na taitai mea le atua pe ona whaola le atua malavea I le atua Israelu mai a whalao ma tona I kupitu. Na umai a se whaui mai e wheloa I mamara. Le anga iei le tuta uo mara I le o onga ma le savalinga le tatou te iai ma le atua. Melo na lua. O le taua ma le onga o mara e na te whailo ina I le mea o loi totonu o le tangata. Mea ona. Le mawhai ona I loa mea ona mea o lo ona tia I le loto o le tangata. Pe a le whetaiai le tangata ma whawhita uli ma tofonga o le o langa nei. O ina e whapena ona whaonga I le atua tofonga whawhita uli o whita o le savalinga. Le anga mana o le atua e whailoa mai mea o lo tatia I le loto o le tangata. Ala lea. Ina o whapena ona o la tau whinu atu le vai o mara. Ai ngangana mai loa mai la tau I le mui le tangata o le atua. Wo la tau whailoa mai mea o lo na tia I o la tau loto. Ua tatala mai e tofonga mea o lo na tia I le loto. E le iloa ai o I le teimi na o la tau ai le mamoe le paseka. E le iloa I le teimi na o la tau wasa mai ai le sami ulaula. Ma o la tau alanga le viinga ma le vautai le atua. Na ftua iloa I na o la tau tofo ya mara e o ona mara. Ali lo ma le mea le sau totonu e sau mai tonu. E le aluatu I wafo o le tiosa o le upo Yesu.
e tau le mamaina o e le o le mea luatu I tonu al mea sau mai tonu I wafo. Le alau tau le mamaina Israelu I ona o lantou mui le wauna le antua mo lantou whapeifo o le ase mea lantou feinu ai o le option mua le alista ngata pe afta ya in vavitauli ta ya ilo male au pongsa ma tofonga le olanga dei e mua tau ilo na mavau masau ilo na ngutul me tau ole mui tu silima faleanga tu lea tu waya tu pai malafai ai fa fetai le upo le tua olo yai Malaysia tangata olo yai foi seisi mea olo tatia ilona lavaloto o ai mose olo yai foi mamose I ese la le mele tatia iloto le nuo Israelu ese le mele tatia le loto mose fai mai le meolo I le loto mose I le tautinonga mose fai upo e lusu malima ona ia alanga atu lea I le alii ona faali le o le alii anteia o le la au wana lafo ina I le vai ona mangalo ai le o le vai wa vai tangata I le ngalo le o le tua ma le matautia o le tua sa pese foi vai le tua sa ia taofi le upo le tua sa ia taofi mena ia va ai le ao matautia o le tua I lungo ai kupito na lave aina ma ia Israelu ma fatia ma le tua Israelu iona apa au ina wa faola le tua e faunga mose le ua feta iai foi ma mara mose ai fai mai mose na ia liliu I le atua ele I whapenao na tosina I le upolu na mui mai ia teia wa tusilima ia teia na vasea ia teia taimina e tātou te mo mia I ona toe mana tua le upo le atua ma le matautia o le atua le tātou te waunai taimi o whaingata e ilo ai me olo I o tātou loto haleluia le tiova I mai le upo le atua ia leo tātou loto pe sili ato no tātou leo le loto na ilo se isiamea haleluia ai a leo la ele leo il mui e leo I le upo le atua e fa mama e le upo le atua e a tia e le upo le atua e fau e le upo le atua e fa mausaliina e le upo le atua haleluia lele taua I tatou ino o tatou tiltilo I a yesu si le sona taua e tatou tau mai le angana o latou feinu I le vai na o ngā tele le vai o mara e whailo ai mea o nā tia I le loto a e sao ai la upu a Iakopo le Iakopo na mua o lon foi upu e luas fulmaltolu lua wha ma le luas fulmalima fai mai le vionga le tua a wa aise tasi e whalongolongo I le upu a le ana ia I tusa ia mal tangata ua vava ai I le faata I ona lava mata na whanau maia a ua vava ai o ia te ia lava ona alu ese lea ua ngalo loa le winga o na mata a o le matua mata I le tula fono o le saulotonga wa totona le lei ma ua tu mau iai o ia e le se whaalongolongo ma le whaangalo le natangata a o le ana I le ngā ruenga e manuia o ia I lona lava ana haleluia whamai e manuia o ia I lona lava ana I lea upo le tua le fatuse le vata a o le upu fo ia le tua e fa penao na taulanga I le vai pe ia ona faonga fo ye Paulo il tuse Efeso mta upo lima o lau upu e pe o le vai e fata ele ai matou le wo la to feinu ya mara o le vai eu te se ia mai le vai ne ia sosani e faonga e pe o le ata o le faata na fai lo ai me na natia tai pe o tangata tilo le faata o na ilo atula ia le o le me tau o tamtau ma le tu tau anga vale ma so se tu e fata fatafa iai
ia na tapenanga I luma le vaata ai malia I o le vaata o le taimi e tiutilo le vaata e lo le vale tonu e te tau ia oe ona fai ai taimi le tiutilo ai leanga e fai e fua I le mea le tau mai le vaata te pei foi la o le upo le tua so se teime te fai tau e le upo le tua le vaata ai pei foi o le vai leanga kilo le vai per vaaka e reflect mai lo o folinga ai tilo le vaata o le upo le tua e tau mai le upo le mea le vale tonu I le loto le tangata ai fai mai a fa pela e te sauni e te fai o oe o le tangata e ana I le upo le tua ona fa tali mai le o le manuia o le tua mo oe le taimi e fai tau fa longo ma fai e vaia le lei o le upo le tua haleluia le taua ia I tatou e le ngalo le ngao le taua e mose I le te nome le taua o le vaenga le e sue ia I te nome lo na mta upo e valu au lona foi upo e lua o I ngā le te oto I le isi vaenga taua e so swani e fa pula mai fe au mo tatou te nome valu o lona foi upo e lua ma le tau mai ye mana tua le ala lava na teitaina mai ai oe le li ilo ua tua ia tausanga e whanga fulu I le vao ina ia na whatinga ina oe ma tofo ai ante oe e ilo ai mea o ilo loto vai na laio na tofo na laio na tinga ina na laio na vauia I le tua I la tou ia mara ina ia o lantou wilo ai mea o I o lantou loto vai mai le upo le tua pe e te tausiusi ia na polo inga pele ai na ia fatinga ina foi oe ma fala ina oe wana fafanga ia te oe le manai o le mea na e leiloa na leiloa foi e utama ina ia na failo atu ia te oe le na o mea ai e o lai le tangata a o mea uma e tulei mai fonga o le lii e o lai le tangata vai le taua o le mafuanga na lai ona fauie le tua ia mara ina ia failo ai mea o lo I le loto le tangata vai ai fai mai voi leo le tua ina ia o lantou whapena foi ona ui to fonga ma fai ngata o le folaunga se o lantou iloa ai aua nei whamoe le tangata na o mea ai mo le tausingo le tino le nei aia a ia iloe le tangata ona whamoe atu I le atua maana whetalainga e nate whamieina mataofi mawina le ola I le tangata haleluia ele lei ame ai ele lei foi le healthy diet ai atai mele nga patia I foi mea ia ngase o le tino pe afta ia I mal tangata tua tu voi fo mai lo la to poto ma le atamai sueina ma failonga ma wolulunga ma ngava e iso voi fo mai le tino le nei ai te lo le me matala mai ai le avanoa mulimuli mo le tangata ele o le vaenga mulimuli na o avanoa mo le tangata e isi e va peifo o le toe avanoa al na o fo mai le tino le nei ai te lo te mana e tau ia te o le fiafi le nei le ai o lo iai le isi fai totoa o lo o tatala mai e le atua o le fai totoa mulimuli le na e ao no tanto surfai ai o le fai totoa o lo fa pena o tatala mai o Yesu o Yehova Rafa o ia o le atua fa malo lo mai o ia o le fomai o ia o le faola o ia e na te umia le manuia ia te oe manuia lo tino manuia lo loto manuia malo wanganga haleluia feo e ia ila usava linga ile ne viafi al taua le au e ui faingata ui tofonga le olanga le nei awane e toina fualo tolua
Taipei o Israel wola to mui Mose. Awai Mose, o Mose na vatu ele tua ia ilantou. E faola malavea im teiteina ilantou. E teime va pea il tangata por va fine il tamaloa, por tamaloa fo il fine ngang fale kongo se mele ainga. O ele wa mafuai, o ele wa fa ponga yele mele. Wa etu aina fual tangata lea. Awaina umaya lo dolua na umaya ele tua. Hallelujah. Ai e ono ta fa pena ona ilo i teimi ta te ui ai whaingata ma tofonga e taktala mea olo na tia i o ta loto ina i o ta i loai pelelei ai eile me taona ta leo i o ta loto a ta ui ai tofonga ia ai manuifo o le upo le atua pe manuifo ilunga o lo fatu tua ile atua pe manuifo ilunga o lo fa moe ile atua. You trust in the Lord o ina tonu ala te tauna e liu lo ile atua mai vala au mai te talo mai vatonga mai sitia le manaonga ile atua taipei o Mose. Hallelujah. Taipei o Mose na liu ile atua mai va ile atua le leilea na liliu watu Mose le fultua mai le tua leanga na sao le mea na tewe Mose lo na loto na sao voi le na liliu yai Mose ile aso le vai mai le o le tua le la au le ngae kui au kafamara ele o mamao le mea o tua ile la au o le vai o mara o le vanga inga ai ko i foi ele kuone la au inga i le meolo i mara ele i loe Israelu ile o ongo mara e fo i ele la au la ku inga ai ona watilo tilo il va vita uli avelol va sia ya Mose ai ngalo i o kalia la kafkafa le la au na tusia au ile tua ai na wavala au tangata fatu tua fa moe fa lango ile tua i teimio tofonga mafaingata tali le tua ale na ile tu tau matau Mose le la au le na fai mai le tua de la au le na waleva na vatu le la au tango e lafo le la au le na i tutono le vai o mara ele faia e Jesi fai mai o Mose na fa pena ona taina le la le lopo le arke leo le la au le ai fai mai na fa pena ona au mai e Mose le la au malafo e totono le vai o mara ona mangalo leo le vai o mara usoe matova fine ya Keriso mas tangata ele i fatu tua ya Keriso ile via file nei o le upu le tua ale fa pena ona fa filoina male fatu tua o tangata e fa nau ele upu le tua e televa ia va venga o le awa yo tatou lima o man ta pena ele tua ele mfaiona va ia va venga ai o lo fatali mai le tua il tangata ele o fa pena ona fatali il tangata ile tua po le ai fatuai mai le tua o tangata e fatuai au le tua o leva na ta pena masaunia le tiosa o leile upo Yesu ile au mingo saonga le mea fai mai o meta leia ile lalo langi nei e talaia foi le langi ele vai mai ele fa muanga o mai Yesu vai mai o me talaia le langi o na talaia le langi le ai fai mai o me talaia le langi longo winga mua fai e ka ko me le kalanga ka kala le ka kala fa mo o tangata ile upo le tua taula lo fa tua ka kala fa tua tatala la utautinonga tatala fa tinoino le upo le tua ile lalo langi nei fai mai lea ona te tala ile le tue langi au le la fai e koe Mose meanga e fai mai lea tua nga ua lewa ngai ngala au la fola au i tono le vai e ila unga luenga e fai melea le te osa o Iakopo ile meo le vatu tua e le inga luenga fai mai e mate le vatu tua na e aona i loa le vatu tua e alai ona i loa lenga ua tino mai ngā luenga e fai el tangata. So works affirms your faith. Ile ngā yoyo le tua
e tali le manaonga o le taimi taipei o Israelu ma le nu'o le atua. Haleluia, le alo manaonga le nae te nofo maoe. Le lopo nae te muimuia i au tafa o mara e te le ilonga i ngā le la au. Le lopo nae te muimuia i au tafa o le tali o lou manaonga. A o lo fa tali le atua pe te li liwa tu ya te ia e se whailoa mai e le atua le la au. Le anga le la au le ngā. E le na o se isi ala au. O le la au le na. Lea na whapenao na tautau wai e sui lunga le sa tauro. O ia le na whamaonia ma whataunuina e peo na whetalai o ia lo tamae. Ye whamangalo ia i lantou. Le anga wo lantou le loa le mea wo lantou whaia. Whena whaiai lungo le la au. Ma whapeantu Yesu i ana toe upu a ele i maliu o ia whai mai. Ua taunuu. It is finished. Wa umona whaia Yesu a e toe o oe maa e whaia i le whatuatua le upua le tua e tusa malo manaonga. De lopo e whapenao na nofo mase manaonga ma tautia i lau vai. Ai titi ai fofonga o le atua. E taua o lo tātou lai il whatuatua. Aua tate tusilima, aua tate muimui, aua tate tua ina pai malawhai. E li liu i le atua i le whatuatua. Ma e apa atu i le la au o umona tā pena i le atua. Lea na tautawai le na suitulanga mo oe, ma suitulanga mo au. O ia na whapenao na tutongia le taui. Haleluia, whai mai o na whalava lava. Ua tatou malolo ai. Haleluia. Anga le lei mai le antua i le nea fiafi. Whaisau filifili nga poto. Filifili nei. Filifili leola. Filifili vatesi mamose. E te li liu il fomai o fomai. Whai o ia mau fomai. Li liu i le atua o mose. Whai o ia matali lou manaonga. Whai mai ina walafo le la au. Na mangalo le vai o mara. E leo le la au. O le atua na tali a mose. O le na tautau i le la au. E leo le sa tauro. O le atua na tautau i le sa tauro na suitulanga mo oe. O ia le tali o lou manaonga. Anga le yatu le atua. Pa yatu fo il fa malolonga le atua. Tali fa aliali fo i le atua. I le taimi e te whaia i le upo le atua. Ina wa ele no fai. Ma ele tusilima ai fa penao na ele liu ya teia ma fa pe atu fai oe ma fo ma anga leile tua ele nei fiafi fai uta to talo tamava tai mola upu ile nei po penao na anga lele atu se tamama stina se talavou se tamaititi o iai sona manaonga wa sauni e whai loa ia te oe. Ie whaola, ie whamangalo, ie whamalolo, ie whasaoloto, ie ngausia le amore polonga, ie umia le file mu oe le lia le file mu. Le ale manaonga usitia ma whailo ia te oe. Tali whaliali la ua fio o oe lava o le tua whamaoni. Anga le lei a Israelu, whamanuia ia Jakopo ia ilo file mu ia Jerusalema. Whamanuia tino keriso, whamanuia le waunanga, le lata studio a meise fo le Global Kingdom TV channel. Mai lanto umolo manto tutu fatasi, a wale tala le lei. Whamanuia ia Samoa, mai lava i se o pito matua, e o lava i se o pito iti, ono swafo Yesu. Amene, ma amene. Hallelujah. Praise the Lord. Pamnia le tua el ne fiafi, fa so songa ya me se foi o fainga malolonga lo toe. Ta pena mo le asao mo mua taeo. Swafo Yesu. Amene, ma amene.